Hei hi Akashvani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata election commission chuan Mizoram tiamin state pathuma election observer pathum te chu an khosak dan diklo wangin abana midanga thak anni Manipur zo fate in suikhom pol zo united convener pual barren thlei chuan Mizorama en party point sarkar na changsela anin humhimna ani renga be sei thu asoi Chhattisgarh in than tho ni na tura political party te ngor takinan campaign mek West Asia in dauna Israel e Hamas chu mi hren chua chungchanga anin dor mek ni in US media in asoi Election Commission chuan Madhya Pradesh Chhattisgarh Mizorama election observer pathum ta chu an khosak dan diklo wangin abana midang an ai o atir ECI hian Chhattisgarh le Madhya Pradesh da general observer panhi le Mizoram expenditure observer pakhat laka hremna hi aleka ECI chuan zirtopni khan poll observer pathum chu an khosak dan diklo le ndung changina zirlo ba ka code of ethics bo chiata wangin observer an ni na an hisak ni in thudon na chuan atar lang Chhattisgarh Dantiwara Assembly Constituency IAS officer Laltin Khuma Franklin Aya IAS officer dang Anurag Patel chu general observer atan da ania IAS officer R Girish hian Madhya Pradesh Soni Maluale Hosangbat Assembly Biala general observer na thokin IAS officer Udeya Narayan Das athak donani Mizoram chunga lunglei district expenditure observer ada IRS officer Gaurav Aswathi chu thakani boka an service bua po he thil hi chin chia ziak lang turin ECI chuan thua pek thu an soi thudon danin lunglei expenditure observer Gaurav Aswathi hi in thana duty abikin candidate te sumhandan endik tu official ten anning hleya candidate te election agent te baka official te azapa lovin engma thiamlo anga achua baka musit taka an khuma ching ni in thudon na chuan asoya returning officer te po ril ru hreom takin asiam ni in an soya hetiang ania wang hian lunglei district election officer nena ohu hovin hekna thelu ania election department in lobuai puizuin election commission of India chuan midang aron tirta ani Kumin Mizoram Legislative Assembly in thana EVM vote tlaza chu zazela somriat point paruk ani election department atanga thudon danin an in luma vote thak kum upalam le vo big te baka postal ballot manga facilitation center baka service voter atanga vote la te chiar tel ani rilova hengte hi riat kim ani huna apumpuya vote tlaza chu tunai hian ala sang theidon ni in vote la zat dik tak chu vote chiar ma chuan a hria theidon lo ni in an soya Sersip district vote atla thabera zazela somriat pasari point pasari pariat atla a Siha district atla cheberin zazela somsari pasari point bial pathuma tlani assembly bial mala thorang biala vote atla thabera zazela somriat pariat point pakhat pakuatla a Siha biala vote atla chebera zazela somsari panga point pathum panni atlani Tuntrum in thana khan vo big kanti vote nei hi sangthum zathum somriat pakhat an oma kum somriat chunglam mi sangsari zakwa pariat baka kum zachuanga upa zanga somsari pariat anom boka kum no pang voi khat vote thakna kum som pariat le som pakua hi mi singa zasari somnga pakhat an oma kum somni le somni pako inkar vote nei noi hi singa sangli le zaruk somsari pasari omin kum somthum le somli inkar hinuai ni singthum sangkwale zali somruk pasari anombuk kum somli pakhat le somruk inkar mi nuai ni sing ni sangruk le somsari pakhat an oma kum somruk pakhat chunglam mi singriat sang khaza somni pahni anombok ani Manipur zo fate in suikhom pol zo united convener pual ban ran thei chuan Mizoram chu mun thang tha om zo fate in hum him na kul pui an Jerusalem ani awangin eng party point sarkar na changsela anin hum himna ani renga be sei thu asoi pual ban ran thei hian tuna sarkar lai puine na in bemek le in ka high suspension of operation puang mek ten Manipur tlang rama cheng te ta na in rel bol na rang an ngiat mek thu asoi NGO coordination committee huai tu te na in kom ho tura aizola local pual ban ran thei chuan ogas ni somthum pakhat khan hemi chungchanga hian sarkar lai puya le kha an thelu ta
achana nga me kani atia Ministry of Home Affairs how tu te ningania Churachandpura Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF huai tu te anin komna sarkar lai pui palai pu e ke ni sra chuan UPF le KNO ten an thil ngiat an thelu chu sarkar pompuina nga mek ani thosoya hein biakna hian pu e ke misra baka Joint Director Intelligence Bureau Northeast Dr Mandip Singh te Delhi atangin an lokala Churachandpur Borsap Darun Kumar le IB Assistant Director Churachandpur pu Soimin Tang Thang Singh te antel bok ani pual ban ren thei chuan Imphal phai ruam le tlang rama ruang omek te in thleng chungchang po an la soi fel theilo ni na soya meitei thalai pahni ruk bo ne soi chu an hriat pui ve lo lain meitei por sang sang in tleiro ruk bo te mu chua an nge ta wangin omzenein ain biak theilo ni in asoya zo United Huai tu te chuan kumin menis thuma Manipura tharum thona awangin zo fa mi za somnga pakhatin nunna an chan to a mi singli sanga chu chena tur nei lovin an oma relief camp zahnia an oma relief camp a ommi somli pahni an thito ni in asoi election duty tura ngopa akal Assam Police Constable Sabinnat Assam 68 Battalion 9 Company Pathianikal ta bo chu joint OMA ngopa kai hruain zon chunsom zelani Mizoram Police ten mi bo zong tur hian an uifing ngopa an hruaya mi bo thom no te an han nim tira ningala elo liam to awang le mi puilamin an palna sa to em awangin chui hlei thei ani to lova tingai na wak a hreto big lo ni in an soi uifing chui tir tur chuan an du thu sama chuan darkar som pathum ral mani se ani lo point mi puilamin lo pal wak wak lo ni se an tia chuti lo chu mi hring hu chambang hi arei lu tuk big lo ba ka anuwa apal tu ten arim an palre theiwang ni in uifing hruai tu te chuan an soini mi bo hi mu lo zelani chuan mi zo danin ni sari chung zong turin anin ruwa mana nimin kha anol puyang chuan ni ruk an zonna nia webe branch ten ain choka zon ania nimin khan ngo pachimveng branch OMA in an zong le a chimveng branch hian mual nuam chua tangin in lam hoi zong in kong chak le kong thang khan kon thleng zong tura ruwa man ani chanchin buat sai lai thleng hian mi bo hi mu alani lova voin pathiania hian OMA ngopa branch chongbola section le neva section ten an zong le anga mu ani lo chuan anol pue zon chu ti top ani ang chanchin thar hi akaswani aizola tanga puan ani Chhattisgarh in than tho nina tura political party te ngor takin an campaign mek BJP hruai tu le Union Minister Rajnath Singh chuan Nimin Khan Surguja districta Sitapura wantlang in khoma thuasoya BJP thantlin anni chuan state chunga Maoist boina chin felani ang ati Congress hruai tu hlun le state chief minister ni mek Bhupesh Bakel point district sanga an party tana campaign mek bok ani Chhattisgarh in than tho nina hian November ni som pasaria vote hak ani donani Kerala a Alapuza a lo nei tu pakhat chu sumle pai harsana awangin ain tihlum lo nei tu in tihlum hi KG Prasad ania BJP hnuaya lo nei tu Paul Kisan Sang District President ani ti hriatani lekha anu chia chuan aleiba an thin chungchanga state sarkar le bank lamin ama annor na salutuk ni in asoi voin hi hindu sa khobetu te engkut pui Diwali ania President Draupadi Murmu chuan khwale tui zongzong India le rampona chengte Diwali du sakna ahlan President chuan Diwali chu hlimna kut ania enna in thim a hne chin chiana kut ania thatna in sual hne na digna in diglo a hne na ani atia he kut hian mi tu po ami hring pui chunga thatna le ngil nei na lan chhuat tirna lo thlen mol ro se atibok West Asia in dona Israel le Hamas chu mi hren chhuat chungchanga anin dor meka rodna chinhi siamani apakhat chu mi hren tlema zong chu ania pakhat le chu mi tam deuh zok mi za emo a aya ta memo Gaza tanga chua ani voin hi Israel le Hamas in doni somthum pasari na ania Israel hian United States tiamin ramhrang hranga tangin Gaza Palestinian mi puite an thi belzela wangin an himna tura norna ama chonna sa hleya
Gaza marlam hi Palestinian mi pui sang telin an chua san mek reng boka ram sang sangin in ka hai puang tura an norkara ninga ni khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamasin an mi hren an chua lo chuan in ka hai ani lawang ti alo puang to ani chanchin tharpuan ti top main chanchin tlang pui Election Commission chuan Mizoram tiamin state pathuma Election Observer pathum ta chu an khosak dan diklawa wangin abana midanga thakan ni Manipur zo fata in sui khom Paul zo United Convener Pual Ban ran thei chuan Mizoram eng party point sarkar na changsela an in hum himna ani renga be sei thua soi Chhattisgarh in than tho nina tura political party tengor takinan campaign mek West Asia Indona Israel Hamas chu mi hren chua chungchanga anin dor mek ni in US media in asoi chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani